Come kas miya dawgon menna mi isun as moderate Islam ge namuka nuwata modern Islam ge namuka miya dawgon menna visnade miyone Islam deenaki peace nuwata ei akatarikan salamekan amanka muka visnade miyone algon men tere miya do deena gowada ba bei bebe pulum ves ad Islam deen migota ge promote kore Islam deenaki सुलह मसलस का मामा कम के दिन कम गए के बेशक के ने मिदीना की सुलह मसलस का मामा कम के दिन मिदीनु गाहल वेरे नगा मिदीनु अदावे तेरे नो अमीस तकुन्ना अदुल वेरे कम के दी मिदीना की एका माको मिदीना देखोला निको हंगुराम कुरामीस में अल्लाह अल्लाह रसूल आयत का देखोला हंगुराम को बिम्मति फसाद कुरामीस में हुना देखोला कम मे कुरान गाहेरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदुल वेरे कम के बसफुल तवही कुरब्बा එමිහුන මේ දමල් කුරම් වීක බයන් කුරපා කුර්ආන් ගෙබ්බේ ක නොන් ඉමාම් මන්ජ හේනි මුලි කුර්ආන මියදෝ ඉස්ලාම් දීනකි එපද මිස් මෙහු මොනා ගොතොන් කේකේ ගජහා දෆා අයිසින් කොලෙක් හදෙච්ච අදිකිය බයි දීන ගෝවාලා බයි බේබේ ෆුලුම් බස් බයි මිස් මිහු බස් මිගොත මි දීන එබ ප්‍රොමෝට් කොල් හුරේ දීනුගා අදබු දිනුමෙන්නේ දීනුගා ඒ වයිදුගේ බස් පොතක හුරේ කමෙන්නේ හැම එකනි රහමතුගේ දීන් සමාහතුගේ දීන් Islam is peace. Hurihak mekamo. Ege najais faada mimi hunangenge. Mimi hungeti mi faturani kibe mi hung Islam dina dekola pura kum mekamekga mati ala. Emi hunang emago fahikoge emago diumatta kami sekiola ade atheist bagano mi figurge mis mi hung egota mi Islam din promote kura masiki kurani. Emi hung dina dekola pura kum ebbes kamekga amina dekola fiole eleka nonna egota punage. Islam ko kiya de bunani ei timana higomme mehge situkonna kamake feitaki hamekane hitukonne ettike ene enege goda ilaha Allah hademedu konna kamake no one can judge me mi war boda fatura ette mi subhata ebbes miheka timanne ka hugemacha hukumen nukurevene timanna kura kamako timanna ule goton timanna namadu nukurias timanna haram kame kurias zine nukurias timanne Allah hadetere egonne ettike only God can judge me hamekani timanna ge ilahre timanne gote kandele nimme ekama Islam dinu gamani hukum tabawale beer ko Islam dinu hukum kureveni tima buna bastaka kura kantata ki ege macha tima hukum eki goggoton kandele ehemima mi maranu rakkatere fikure age to algon me Islam dinu nere beer ko matta ka mi ho mi secularist Islam dinu ge namuga tibe maseke kuramu midani emi hunge ane bagandu aaluga nikuma Islam dinu joku jaha prasar kurani epada komme mi haka dekola islami shariyen onna islam deen dekola Allah ge rasula gadavetere mis mihna dekola ei na hukum ful tababa da bafe bani qur'anuga algona visnadapa ogavante veri ilaheke afuswa ilaheke bunairu hama e ilahe kiritu qur'an galgo menna wahi kurapangani faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum tiyabamihum ge macha ibamihum adavetere dekam gawan matiyabami hunnebbes emihun gamacha adavetteri vashe bami adavetteri vi gota waqatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ade mushrikun tatiyabami hunna ekachaka bagana ka begen haguram kurafada tiyabami hun ebami hunna haguram kurahushikame ehin ade Allah subhanahu wa taala hikrani qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin tauba surat ka emihna hangurama kurashe ade ei Allah subhanahu wa taala qatiluhum ebamna hangurama kurashe yu'adhibuhum Allah bi aydikum ei Allah subhanahu wa taala tiyabam gattakum ebamihun nagege e adabuti e uqubaage mehuna dekumattake wa yukhzihim emehun nikameti kollumattake wa yansurukum alayhim ebaming gametti ebamehun nasru eri umattake nasru debumattake nasru libigatumattake wa yashfi sudur qaumin mu'minin adi iman kam gahal werenge hittaka hamajahum ekamge kine to algon hittaka hamajahum libeni Allah ge rasulaya furasana kurairu abu lahab men furasana kura minbar